take the law in our own hands. KHASI Students Union kalapan pau ya gajing suba badon Jingiasylla hagabe dei ber Jingshah kem bat Jingshah Kynnoh jong President Nehusu Sandi Soton u General Secretary ka KSU ba Donald V Thaba ula bu Jingkylli Halor ke FIR ke bala ujo do Assistant Professor Dr. Alok Singh u bala Kynnoh u Sandi Soton bat ya sangut ki weipat ki bala syak tak ti u uba thaba ula penpau ru ia ka jingkiu ki kam politik penya perniam hapo ki jaka pule ke sarkar pedeng ha Meghalaya kamtam hanehu da ke bakentu ban pelongi ke jing toket ke besyai bat ke bahok ini nak kalian ke jumi di slow ba kami di kami sekali kami di ba ta di juara FIR ne ke Jingkylli kalong ba akan kurkom ka assistant professor Jingiasylla ba ya ini samla sandi sekun di dalam berhenti dan berhenti tak pilih. Jadi kalau itu ke bamani ni apa buat kita berjur dengan kita berkulit nak kampus sama clear penjuru dan clear untuk assistant professor dan sekarang ini pendelak untuk sisa ini. KHASI Students Union